Ole, tuntun video chuanin Kaia Sap Sikul chan mari branch waime Diamond Jubilee Inter branch waime bid contest kum sani som pare dei to mi kha kan react dona heta henin la pakhat nal mayaron sadona nunna ila neye ti kha request awma tin nunna ila neye ti le Freddy's Nightmare la amal malin ti khanin nitain ka hre thupui khamo chu an collab pay nin ka hria engpo ni se kan react payanga an ben member hi base a hen zo nuna anin ka hria zo nuna chuan rodika guitarist ania tin guitarist pakhat jok hi Jeff Freddy's Nightmare an vocalist ania an vocalist hi Stewart Magdalene chuan drummer hi MS ani he mitrum henin bass drummer la nge an keyboardist ro hi chu ka hre mai lo tlata ni hi chu engpo ni se ngai thlata nang Sikul te kan so me chu kan zo ma ni chon ke ma ni le ke e be sei na kan la nei be sei na kan ti to panga atira khan engetinge rodika khan a guitar kha athai in lo ti me the music choni thau rolin khami delay effect kha guitar work satan khana mang tang kai do na entinan albatross lunglom makim thailo ti mi kha khami la po khanin atira puming puyana guitar ron rimel melte mo kan hrethiam da turin khami guitar ron rido mel kha delay ne na tang kopa atinia delay chu khok kha voi khat kan han thaya aron rinon le charang kha khami mangtang kai khanin amang thiam chuanin music nal deu remoi nal deu khanon tum chuak thina chu tu na po khenin rotika khin engwai nge ti ra khenin aron thai kan ti chuanin tempo khi poimoni khami delay mil khan drummer khenin avwa ngaya ani lo chon a guitar works zong ke a boy thei tina ani chu kan thati me mo ka sem se hi ti chuanin I drummer khianin ms khianin uluk de na ngai tha khami delay effect tempo mil khanin drums ki aron vochat bokang chu enge kan ti chon a hla khianin rodika khian kha delay effect ka tang kai theyang bera a man don wang tina ani ai pui te ka challenge ni ngal po se nun nai la ne keyboardist in strings aron tiria hey ms na ngai thauluk lu tu kani mo kami guitar delay ka delay effect aron man tang kai je kha guitar khenin se them roti ka guitar khen aron rik non hun kha adik ta thlap me ni mo Bye.
sa drum pattern nal zia kha kitiang type music ki ka ngai thla fo to a hemi ma po hian mo ma se sa drums vok lukan nal hi heti ang music a hian kala shelo vo in ni thleng hian abikin a hi hat play ki ava han nal take o ka te ta hi chuan tin an band shim hi hei chen chu scavenger project a play te chen chu Freddy's Nightmare an vocalist te chen Magdalene a chen El Volante mo khang zong combination kha aturu lo thei lo ka tin band hi chu wang chuan pakhat na ni po hi an phu reng boka Kaia Sap Sikul te hi hemi tuma hen pakhat na an nia steward ani se zai tha a enge monitor a hianin Jeff hianin a voice hi shet tha thei lo nge a guitar per hianin enge mo ati buai deuh nge ka shelova a part dun pe ka ero chuanin tlema off note churan om deuh lectrina ma se ke chuan ka hre thiam view mai live ania tin audio hi enge mixing po hi lem chuan du thu sam lo deuh hret chu ka tia begin second voice hi ataka chuan ting emema aring hi ka ring lova be second voice bi kani chu ti chuan an no pang tlanga ti me tiang no pang han ti la then kha chu kan roll u kan band senior tak tak mi te pon ni thowa ma se tlang pui thuin an ma ni hi an active ani an mu nom ani band ding tlon ru tang khan ni lem lova an mu nom boka ti chuan heti la in car ka pron play le na tur chi a ruati ka guitar feels nal lut tok hi lo ngai thlaro han nala sin ka dilai ka chu mi enge plugging chu ni chi lawa atira ka soita kan khan tempo khami delay mang tangkai tak khanin tuna khan roti ka kharon lud le che guitar khati chuanin heta Freddy's Nightmare an vocalist Jeff ero chu Jeff ero kha chu funky dewin guitar riff kha aron play thungta kha hei anin man topan mani pani po himo guitarist pani anom to hianin music hi ati pui theya mo guitarist pani anom te pathum te polo ma se music hi ati pui theya an thiam chuan ma se anin siam rem thiam lawa chantur anin sem thiam lo chuan music hi ati buai vek thei bokani musician an tam hian chu wang chuanin octave sang le octave niam te kan soi thina sound frequency sound vibration hi in no buai ve thei nia chu ta chuan thiam lo in kar hi la ve bok thina ni tinga hen chu ta tak chon an thrai mema kal dan inang lovin mo pakhatin rhythm riff funky deuh mai na ron thaya ti chuan roti kan delay effect mang tangkai takin aron plak rimel mel mai boka avahanin me take o kate mi la hi chuanin dik tak chuan drummer hi mu nom ka ti ber mai ngai nom boxia ms hi ron vot chalut tuka hi hat play mol mai hi annala ni he mi la hi chuan
steward aron beinal tuk tilaya ang tin mani aron ti khamo a guitar solo ron lut tu ne khan in em ati chuanin zone na basis chalut tuk mai ania bein ben tha sang alo tho pui to alo pui to dream hunter ti te khang tiang te po halo play pui to ni ti chuan tu na khianin a bass play khi a nget tha ani po mo bass te drums te hi a backbone a ban pui music ban pui kan ti to kha chut phang chonin an ni hi an poimo em a ti chuanin music ron tui thar tir ten omani chuan le lo tui ve view to poin omni po in hetiang hi in zirnan man turani mi hla hi kan ngai thla ni point kan ngai thaliam mai turani lawa musician te chuanin engtin nge keyboard a kala keyboard ka tui ni chuan engtin keyboard si akal engtin nge drummer le basis si an kal dun mo tu na khanin lo ngai thlama ula ms chuanin hi hat kha ron play view ma se a bass drummer kha akhi ka khalo ngai thla ula akhi petan milin basis ki akalang chu poi mo lu tu kani ka sha ta fo mai hei biakin hi music kan ngai thakna tam tak hi ani lo theilo ba hei concert te chu om zen lawa kan rama mo live music ngai thak tu rom zen lo I ko shan chen khata biakin chen khata te kan hanin khoma ti tiang biakin na kan hla chuanin biakin sinot lampanga chuan piano ani do tlang puya ma se piano man lo na chen khata hian music instrument kim man na anga te hianin entinan drummerin vok thum hla 1 le 3 akalin mo 1 bass drum 3 snare tin hi het chu pa ngai 1 2 3 1 2 3 1 tiang chi mo tak thak ang chin drummer kala ma se basis in kha follow le si lovani angai thatu tan hen lo ha thak theidu tuka begin at the patron music hi in so of na mun poni chi lova chuwang chuanin vok li hla ani chuan vok li hla ani ang tak khanin play mai taila vok thum hla ani point in a the mo vok thum the kan tiang chi te po lo ni po in khatiang khan in lungrol takin musician te khazon play mai taila thain ka shia chu ka in zir na tur po ani reng bokani bekina swan apoi mo berzo ka chu solfa aron in zeka terotonic solfa aron in zeka achung ber kha soprano atnuai le chi kha control to adot le tenor bass palini tlang puya pariat pom theya solfa tlara hian mo ma se atlang pui tuin khang note pali khani tlang pui ni ti chuan poimo berzo ka chu chord kan ti dikem ti hi ni solfa nota om renga mo labua solfa nota om renga harmonizing chord om le ta harmonizing chord do mi so ani chuan major mo do fa la re so ti re fa la tiang chi te khang kha harmonizing chord om veka khati ang nilo lutuka mani du dana chord kan kaltir thin hi aboi thak boka hi kan than mo bok pakhat chuni bokin ka ria veizong te kan soita duwa pu Kaia Sap Sikul atangin kan peng thui lutuka nge poni se ve hi na ve bokani ti chuan ka soita kan khian basis le drummer in relate that zia ki tho dun that zia ki mo tin a music masala lampang guitarist te keyboardist ten thiam boxia hemi tuma hi chuanin ka en ve thina ki mi beat contest aki pakhat na an ni hi karing ngal top mai ni pu Kaia Sap Sikul te hi khalai guitar solo ka rodika hi ala upa hau lova mo guitarist zinga chon mizo musician zinga chon ano pang pol alani tuna po hen ma se technique le skill sang zong chuanin sang takani thung ama ai upa po in ama ai upa po tuklo tu anom nualang
guitar solo khan nal em boka in ngai thanun le ngat teang kirin san dona khita khen gitarin kiron thak ma saberanga rodikan akisangin khami atir lampanga chang lu dona field aron yang che khan aron tilengan nal lutukani kilai transition te khimo kin san che chu jeff po tang khop mai mo ron au por to lu tukani ma se thei top chuwa ti ke chu ka fak top a tha ka ti top ani ki lai ki